Kadingkay nungin hanay tabok sinibus kango ang bumong manka tay bumong man mani yagulo no ang points buang sai thanay sabo busuk points manka and so takutay busong. No joto ready de tongbay. Contestants, audience, finale o shogunai top 5 dojon ani bisingo ang bumong sai thangsinai kaisa khlai. Any guesses? Pulani Mung sasinai Ashmika Debarma. Ashmika Debarma. Joto yapa khoblai bini points 567.2. Yang odang so phaikan ke belai ka hamnai singbai baksa khlai. Ashmika ni points tesai nai nor ni thani sapinai 567.2. Dewisha ang tay khorsa ni mung sanai. Next tengke Plum's Mighty Riang. Plum's Mighty Riang. Points bini points hanai 551.6. Dewi Shahin Hai. Next ni Mungang Sanai. Dinesh Jamatia. Dinesh Jamatia ni points. Takutay busong 549.2. Number 4 and number 5th positional. Boroni actually or tying ka. And so, nung inahanay sinibus kango Nafuti Jamatia. Nafuti Jamatia. Boni points okay? 520. 520. And Tai Koroksa sinibus kango tongko. Boni points okay? Boni points okay? 520. Boni point okay? 520. Bumung okay? Any guess? I walk into top 5 o Rwkha and Obono last Bumung ang sasinay boni yagulo borno no sing top 5 na sing rom sinay. Kya wo guess the Clayman? Malik ranay. Bumung to nor saka. Piaba. Bumung ani thani o je tongmani. Abong gay. Ananta Jamatia. Bunny points 520. Borokane Nafuti Jamatia tai Ananta Jamatia. Borokane 520 point money. Kane tie in Kabarok. Draw. So, Obonga Gai Tini Sini, top finalist. Borok finale o Rwkha. And Tahute Buksong Sini, Baki je contestant no belai belai ka hambai tam hinba. Nor belai ke tough competition rakha. Tai Sini judges of belai ke tough situation tike borok thangna naka. And Angka Kayo Sini judges of Norono Musunya Tuti Pano. Tini Yakarna Nanka. Pia. Kata Titi, Tam Nihinba, Kata Titi, Tam Nihinba, Norok Belaike Rosapkrin. Norok Belaike talented. Te Abba Haken nor ni je Jazba nor to be Peka. Je Babe Norok Sakno Sanamai Goron Katishaka, Rasamung Musamung ni Je Jogoto. But je Oko Haparo. Tam Nihinba Norok High contestant of Tomo Beno. Tinising top finalist on the Boston choose. And Takutai Bungsong. This is the top finalist and Padising Joto Borobai Mankili Shalayana Obishno and Tabuk sing Orono in semi finale. Relation Takutai Bungsong.